Kolone su se pomešale, ali je jedno sigurno. Svako ide u svom pravcu. Neko zna šta ga čeka, a neko ne zna. Ulaze u Prištinu. Nastavlja se snimanje kolona izbeglica. Posle je odlučeno da se zovu privremeno raseljena lica, jer ipak Kosovo je deo Srbije, a izbeglicama se smatraju ljudi koji beže iz jedne u drugu državu. Štimljene kamenovali, htjeli da ne čore sa prstima i psovanje i svašta. Ko zna šta je, kako smo stavili decu, ne znamo, i sin mi u vojsku. Gdje idete? Za Kragujevac.